ibyo bintu bitagera oba kameramani ongera umubaza ikindi kibazo kimwe nawe mujya muri comment mutubwire. Aha, sahizi Perezida Paul Kagame mu bintu ari gukora sahizi tuzi neza ko ari gukorera inyungu z'igihugu. Yego. Turi kubijyanaho neza Cyane. None wowe sahizi nonaha papa uri gukorera iki? Kwirirwa ongeye guhura n'undi musore wacu cameraman wacu ngo hari ikibazo ashaka kumubaza kimwe ngo yagisubiza neza agatsindira inoti y'ibihumbi 2 papa. Icyo kintu muragiye natangira bibwira nimurangiza nitarangiza cameraman ari buza kumubaza bya bibazo byacu musanzwe muzi birimo ubuki. Bakoze nitwa Nshimimana Silver ariya Sarpongo aba hora no murenge wa Cyanika musantira Cyanika ku mupaka. Niteguye gusubiza ikibazo bari bumbaza. Niteguye? Yes. Yeah man guys, nkuko mubizi nkanje kuri cameraman nitwa Lucky OG Comedy following mwana ewan. Kandi ngo kirazira kubwira umuntu mugufi inkuru ndende. Reka mbazi umuvandimwe wacu. Are you ready? Yes. Aha. Reka tuvuge ko ikibazo ngiye kuguha wumvishe ko nugisubiza urabukoreye inote y'ibihumbi 2. Yes. Inote ya 2. Papa ishamba. Oya, uretse manze mubazi nagisubiza natagisubiza ndamuhandi mahirwe. Aha, sahizi Perezida Paul Kagame mu bintu ari gukora sahizi Yego. tuzi neza ko ari gukorera inyungu z'igihugu. Yego. Turi kubijyanaho neza Cyane. none wowe sahizi nonaha Papa uri gukorera iki? Nanjye mu buzima bwa buri munsi nkora niteza imbere ku ruhare rwanjye kandi heza n'igihugu cyacu imbere. Murakoze. Urumva ari cyo gisubizo waha wampereza ugaha n'abanyarwanda badukurikiye nonaha? Yego. Ese ubwo nawe uri gukorera inyungu z'igihugu? Nanjye igihugu nanjye kinkoraho umusaruro. Wibuke ikibazo naguhaye. Yes. Kirabaza kiti Papa sahizi nonaha ntago nakubajije ibyo ukora hirya no hino hirya na hehe. Yego. Sahizi Perezida Paul Kagame cyangwa se n'undi muyobozi w'igihugu runaka. Yego. Mu bikorwa arimo gukora ari gukora inyungu z'igihugu. Wowe nonaha uri gukora iki? Uri gukorera iki? Hanye ndi gukorera nkorera urugo rwanjye ngakorera n'igihugu. Yes. So twayamuhara guys muramuha ikindi kibazo kabisa kuko ndi kumva ibintu ntabwo byoroshye. Reka manze musubize. Muriro watse papa. Reka musubize. Wibuke ikibazo cya mbere nakubwiye ngo ikibazo ntugitsinda utegera. Urumva? Yes. Urabukora inote ya 2. Yego. Sibyo? Yego. None ko sahizi kano kanya nona nako icuri guko inona icuri gukorera iki? Ndi gukorera iki? Ndi gukora ku buryo nazamura ubushobozi bwacu cyangwa nkiteza imbere bateza imbere n'igihugu cyacu. Ngusubize. Nona nta kindi uri gukorera 2 narinda guha. Papa ibyo bintu bitagera oba cameraman ongera umubaza ikindi kibazo kimwe nawe. Mujya muri comment mutubwire. Ongera utwike ubundi dukomeze. Uri gukorera 2 ndaguha amafu. Ese cyo uri gukorera nona? Sunyuzwe. Mubaza ikindi kimwe gusa ubundi twumve abantu muri comment uko bagenda babitubwira. Harya reka nkubaze. Harya witwa nde? Nshimiyimana Silver. Nshimiyimana Silver. None Nshimiyimana Silver.
ni ikihe kintu cyawe ukoresha gake ari icyawe ukoresha gake ariko abandi bakagikoresha cyane? Ikintu cyawe nkoresha gake abandi bakagikoresha cyane. Abandi bakagikoresha cyane. Wajye witwa Nshimiyimana Silver. Mujya muri komedi mukomeza mutubwire papa ibyo ibibazo byabaye umuriro. Nkoresha gake abandi bagikoresha cyane. Abandi bakagikoresha cyane. Cyawe ikintu cyanjye ukoresha gake gashoboka uburyo no kumuza ushobora kwira utagikoresheje. Ibibazo ntabwo byoroshe byabaye umuriro. Mutubwire papa. Birakomeye tu. Gerageza weho nta kibazo nubikunanira aragenda gukosora. Kameramani wacu nawe n'umwuga. Nkoresha gake se abandi bakagikoresha cyane. Kunywa inzoga. Inzoga ni yawe no wayikoze. Kunywa n'icyo navuga ni kunywa. Guys mujye muri comment mutubwire ibintu byakomeye. Ndisunywa gake abandi bakanywa cyane. Hajya witwa Nshimiyimana Silver. Yes. Rekana nagukopeze. Icyo kintu cyawe ukoresha gake abandi bakagikoresha cyane. Mukanya gashize nagikoresheje. Bitegera. No. Ngusubize. Ubimanyi. Mbwiye kwitwa Nshimiyimana Silver. Iryo zina si ryawe. Ni ryawe. Kandi ushobora ntabwo ushobora no kumara ukwezi utiyakuye. Kwezi kumwe. Ubwo rero nakubwiye ikintu cyawe mukanya nagikoreshe wumvise ko nakubwiye ngo witwa Nshimiyimana Silver. Kankubaza kandi kamwe dusoza. Inote yawe ya 2 utsinda uyu muvandimwe ahita yiguha. Ni ikihe kintu kirakara batagitutse kikarira kidakubiswa? Kirakara batagitutse kikarira batagikubise. Kikarira batagikubise. Telefone. Gute rero? Telefone ntiyavuga utayihamagaje. Ibirakaye iyo uyikoresheje ikavuga. Wari irarira gaze. Anyoya amata. Telefone. Papa muturebe. Telefone ivuga uyikoresheje. Utayikoresha igaho igaceceka. Ikintu kirakara batagitutse kikarira batagikubise. Icyo kintu uri kucyumva? Ibintu birakomeye cyane hano ku mupaka. Mara 2 wasanga ubibuze. Ibintu birakomeye cyane. Turage bacyanika mukomere ibintu na mahoro. Cyase radio. Radio ariko ntari numvira kurira. Iravuga ariko igatana amarira. Igatana amarira. Kintu kirakara batagitutse kikarira batagikubese kigatana amarira. Ibibazo ni nshoberamahanga. Nshoberamahanga kabisa. Gusubize. Haya. Urabona iyo izuba riri kuva, sibyo? Haba hari igicu kimeze neza cyane cy'umweru. Iyi imvura igiye kugwa rero igicagicu gihita gikuba kikarita kirakara kikaba umukara. Kigahita kirira imvura ikagwa niyo marira. Guys mujye muri comment mutubwire ibi bintu muri kubona tuzabishobora cyane. Guys murakoze cyane mukane subscribe ibibazo byo nakagaruka.